Da li ste nekada čuli za tablet za zid ili za ogromni touchscreen pametni telefon? Niste, jer ne postoji. Ovaj uređaj je nešto mnogo bolje. Ovo je digitalni zidni ekran koji se koristi kako biste organizovali svoj život sa stilom. Ovako je zvučao u uvodu projekat koji nam je predstavio klijent iz Švajcarske. Ako ste zbunjeni, sačekajte ostatak priče. Sve je počelo odlukom klijenta da napusti posao i otisne se u preduzetničke vode i našom odlukom da mu budemo podrška na tom putu. Ispostavilo se da smo krenuli putem kojim se ređe ide sa namerom da na tržište Švajcarske uvedemo sasvim novi proizvod – Flexboard. Digitalni zidni ekran koji olakšava organizaciju i koji možete da delite sa ukućanima. Sinhronizujete planove, kalendare, puštate muziku, prikazujete fotografije. Cilj je bio jasan. Ostalo je samo da se osmisli strategija koja će tržištu predstaviti ovaj inovativni proizvod na novi način da kreira želju za kupovinom. Što smo i uradili, a onda je došlo vreme da bude testirana i u praksi. U vremenu kada svoje digitalne ekrane nosimo u džepu, prodati zidni ekran delovalo je gotovo kao nemoguća misija. Da izazov bude veći, fizički proizvod nismo imali kod sebe. To je zahtevalo dosta veštine, kreativnosti da se od fotografija kreiraju sadržaji koji prenose priču verodostojno i prikazuju pravu vrednost Flexboard. Nakon manje od nedelju dana kampanje stigao nam je mail sledećeg sadržaja. Dear Sophia, Flexboard is officially out of stock. I sold them all. A ubrzo i follow up. I would agree to do a post for the waiting list purpose. Of course, it is also nice to be a victim of the success of Flexboard. Dame i gospodo, Flexboard je zvanično rasprodat. Ali se možete prijaviti na listu čekanja. Tako je Flexboard iz statusa novog brenda prešao u kategoriju traženog proizvoda sa dobrim osnovama za dalji rast. Ili kako bismo mi to rekli, za dobru strategiju nema nemoguće misije.